što si pogledao ovaj klip do kraja. Šere, lajkaj, komentiraj. Pretplati se na dobre ideje. Veliki pozdrav svim Makedoncima koji su naši pretplatnici. Nadam se da vam se sviđa ova stvar. Nisam baš neki virtuoz na Rizli Češiju, ali potrudio sam se. Baš bi mi sjelo tamo. Ako niste do sad već pogledali Spermičos, Lovac na glave, najnoviju epizodu Spermića, pogledajte sada. Evo tu su komentari ispod epizode. Hvala svima koji ste pogledali bilo koji video dobrih ideja. Ćao. Sam se na zapadu. Mislim da si se gadno zajebo. Svaka čast, taco. Ti si najbolji lovac na glave. I na ruke. Noge. Sve općenito, šerif će biti prezadovoljan.